Hello, pungkam jo ro hai na halam sogo tini mo kadal video wa tini ang boro thangnai nong nai thang do an video nai ka saiman nai thangnai si tak video ro video nai ka saiman chine bor thang ya to guys nai tang lo video na pai thang chora ge So guys, pungkam jo no hai na halam sogo tini na an kadal video wa ang tabu boro phaisa ko jan no phuno ga nok nai to ni tini ni video na update to no jeb na iman sa e ko chin dal tang moi nok nai nai di i ko mo lai sung tang moi i boro program na ang ro phaisa nok nai to ni sa video no e ko guys chin dal ba ka sa no to i ko ro boro ko ma to no nung khang ke ba le ke sai man ai ba lai ke ko so i ko ba mo lai ka sa guys, minggu meeting kami ni foto puasa lewat kau ni kau cendol dah ni kau. Orang kata salpa orang mana desa polis kami sih kan mana kuno bar mana salpa kau ni bagai andra guna rapat tu bagus tak macam kaya yang kebar kata kita piu dona kan hendak pajak mana semua itu. Iko guys, ini meeting panjang dolo. Iko busuk bangka nong nong funugan do. Iko mata-mata kusuk bangka. Hai beka pranya. Apa dorina? Dorina, tunggu deh. Guys, tak kena program soalnya aku kena bawa kata mata-mata hai beka nong nong. Ikan hanya berokah kamera kotor tu dah fajar saga bong kambo iko. Nah ni macam bong sehat aja, bukan naik thok bayi babari. Iko program siangnya kau apa nak siang na start nung naik jokah. Iko. Iko guys, saya jangan tabung na payah asuk payah derap, berapa tabung payah derap tabung ka payah ka asuk payah kita sabtu lihat kaya kembali ke bang program siang kaya kena cari orang musung dena, jung ini kerja secara handloom day kepala itu 7 Agust ni di no, waktu payah itu enggak sini enggak aman banget ang, boys over kaya itu apa no boys over kaya pada kerja kena nanya orang, betlah waktu bang tunggu tabung tunggu iko. Ang semua saya tu sama cuma beli apa ya, ibu editing kaya ni enggak bah. Tabuk fungo si video itu kai tu no side ni bisi ko video dong mana guys nai tane do na video na pai thang dara no ang bu jute update di man di wan no nai tane video na pai thang dara skip khaya karoi প্রতি বছর 1905 সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কলকাতার টাউনহালে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল বিদেশি পণ্যকে বর্জন করে স্বদেশী পণ্য গ্রহণ করা। তার স্মরণে 7 অগাস্ট জাতীয় হস্তচালিত তাঁত দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়ে থাকে। জাতীয় হস্তচালিত তাঁত দিবসের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল প্রথমে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে। এর মূল উদ্দেশ্য হল ভুবনেশ্বরের মহিলাদের সশক্তিকরণ।
nang tasing seda program sengna thang tong ne ko tabu khai program sengna baga chate musunai tong gong kha chungbo sap sap ba sawa kone abona lam chokota guys iko chate musunai tong tabu khai ko sar jongke chungo bong log log ke ja musung gota mane logi tong churu ta ba sawa ekone bon ke restaurant khlai tong tai ko sar jongkha chate musuna nai tong lai dai ko so nai ton na video na pai thang jora ke pai thang jora nai ma baga guys nang na belai ke hambai ya faru ang do bui haya su content kaham ri maya mane kun jaga ro than jana kuro ba se thang ke nong na update diwo mane ang to house by ba no ro to nong ne samura khlayo aborong nong content pro hai kaham phunung maya ta so nok nai to video na pai thang jora ke tabu ke sabsa bayre ang khorja khata sa nong na hem phale chin dol ang gobang wa kha ka bong lagi no sa ro kira nunga kana fresh ong de biching hapnai ta আসন্ন 15ই আগস্ট আমাদের স্বাধীনতা দিবস এই স্বাধীনতা দিবসে প্রত্যেকের বাড়িতেই যাতে পতাকা উত্তোলিত হয় সেই কর্মসূচিকে সামনে রেখে হর ঘর তিরঙ্গা এবং জাতীয় পতাকা তুলে দেওয়া হলো tabu kan nok thai tong wa de ro ga pra ki si ma asta ni ko bi thalai dong lai ya tabu nok thang sinai nok thai mana mai sa ne tabu ra mai sa kana mai sa yak nai apu kan nok thang sinai ta ro ba de ra shi ba chi ko ba de khai dong ta ni pai ra phai ki da ma su iko tabu khai mai sa na ma ga pai ra phai asu lai ja iko yang ka cha jana mane ro bag jago iko mo khai mo ta chen to ro ri tak jana mane tai ko ko chin cha mo sok ba kya iko mo khai ne na mi mo ka dal mo ka choja mo ka ta mo kro je ko mo ka lo ba jana ha de ma tabu ka program na paya kono nyawa kifit sinai ta chung bai ko noko kifil na ba go to na ready ngo ba ra ba sai tong hata ko nai tong ko tabu ka chung kifil tong khang do uklo ga sa ting go camera khanya phone ko camera chang na lama chi kari khai ba no o glass kina tiki ja cha kho ka ta nong na no somale mes gas ka ham ke tam ning do sineng go 2 din dore current ba kore phone bi charge kari ka ba ba nong na boso phone ma cha phone kan do nai tong di tabu ko hospital kana sopai to khata hinkai u ka kha kisa thokdana hina bbc thang to to nok nai di abu kisa phono kano bbc bo thokida daitalang sinai ben gari honoi bbc thango tabu ba thagano amte hina thanglai tong ta chungbo jaga driver oto to ma thang bole ko ta bbc phai ba thakja bo kisa thok daitalang na phonoi ora ba thalai to khata jinga chungba gari bisung asla to kongkholi ata baire wati pe pini phai to wati thas thaklang ri atini kuwi ora phaija guys baisho sate paile na kuwi ko mona chong noi mong lagi phaija ga khai ko tabo kamane paina phaile ja ba sate ra paine hinai bo budai ku kunu guys program thaman leng suka tabu wati batini ko puti ka thas thangang liya ba batini ka program ni thai soba ba tini ka current thai to ga do nga tabu satcha mane kisa video khaya khole phone charge besinai ta ga ang tini video sa da maya saime anga saime ha peno no khana phone ke saring bisu video nok nai to ni ta video nok na ang kam ka update dimali mane phone ba charge kari kha amon ba goi su no so ko gele bleng su ka angta guys bai ro thang phai ke buti ka leng sai me am su jokon te bai ro thang phai ke no leng mani gari ka ya dang ke o gari tal hai nan bukhor bani na si tang go ba bukhor din te bisi o gari ka ma hai ko so ini baga video am su no se to na hol ka ham hai no hai mala na next vlog ko tal video to ba ani ikibi prai 15 din ka ha guys video ang lo khai me ya tam ni ang onek video to tam ni ka mai bo ru
abro khato to slogan video saje ko ore an video khai tong te sajak ro abro editing khaja somai ro guri go editing khaja gya video onek tong ko khaja ko editing khaja somai guri go khaja gya am baga nong ang update dimai ro kha du bo somai khaja nong nong saban do mung ai ba ja kha alifi na thango alifi pheken ga mai cha aga ta mai bo rong ga sabo abon baga holga lenga thia de banga bubur le video update khana ba editing khaja ba e omur baga no video saji an fry e 15 din ka kana habano do ti ani asini mai bor ba ko te ekan ga to khona dini ba hazus to ga ta wa ang wati phai dong ga thangmai ku ba ba editing khai kalanga kono saring bisu ko sarnai am ba goi nok nai to ni video na paitha jara to no hor ka ha tata ba nyamala nya nyang lo ko tal video tu wai nong no kaham purung ba khai tata